Салам достор, сабагыбызга баштадык. Дайын болсок анда кеттик. Бүгүнкү темабыз тафаул бабы деп аталат. Тафаала бабы. Бабы тафаала бабы. Башкача аты тафаул. Тафаала деген фиилдин мастары тафаулан болот. Ошол мастарга карап берилген ат тафаул. Вазнуху бул баптын вазни тафаала ятафаалу тафаулан. Mevzunuhu tekelleme yetekellemu tekellumen. Demek bul baptın vezni, bul baptagı kalıp forma tefaale yetefaalu tefaulen bolat eken. Bugünkü biz bul bapka bul formaga kalıpka salıp görө turgan kelime fiil tekelleme yetekellemu tekellumen kelimesi bolat eken. Alametuhu bul baptın alameti belgisi en yekune mazihi ala hamsati ahrufin biziyadeti ta'i fi evvelihi. Mazisi 5 harfli boluş gerek. Başına T koşuyoruz. 3 harftin başına T koşuyoruz. 4 boldu. Ve harfin min cinsi ayni fi'lihi beynel fa'i vel ayni. Cana fail menen aynül fiillerinin ortasına aynül fiili cinsinden daha bir harfti koşat ekenbiz. Demek fiildin başına T harfin, fail jana aynül fiillerin ortasına ayın harfi cinsinden bir harfti ziyade kılуу arkılуу mazisi 5 harften turuş gerek eken. Karadık. Tefaale tekelleme. Bul yerde faale keleme. Bu 3 harften turgan kelimeler, bular negizgi kelimeler bolçu. Başına T'ni koştuk. Fail jana ayın fiillerinin arasına ayının cinsinden bul yerde ayın harfin, bul yerde lam harfini alıp geldik. Tefaale tekelleme bolup kaldı. Binauhu bul baptın binası tefaul babının, tefaala babının binası tekellüf için bolat eken. Tekellüftün manisi kıyınçılık degen bolat. Birok bul yerdeki tekellüf al kıyınçılık degen mani demez. Sarftağı tekellüf kanday bolat eken anı çoğu okuylu. Tekellüf tahsilul matlubi şeyen ba'de şeyin. Kıskaçası fiildi ireeti menen atkaru de olbosa fiildin ireet menen bir katar menen atkarılуусу misalden görüp dağı düşüne alasiz. Mesela misal tekellüf kanday bolat eken? Taallamtul ilme mes'eleten ba'de mes'eletin. Taallamtu men o öğrendim el ilme ilimdi. İlimden maksat meseleten bir meseleni öğrendim. Ba'de meseletin başka bir meseleni öğrenü arkılуу. Taallamtu bu der fiil jana fail el ilme mef'ulu bih. Bu misalle dostlar taallamtu fiil fail el ilme mef'ulu bih. Bulacak uje bedel degen nahifte düşünük var. Alar terkipleri başkaça. Bizge gerekli nerseni biz talap okup ötüp keteli. Men ilim öğrendim deyt. Bir malumatты öğrendim. Jolboso köptögön malumattарды öğrendim. Birok meseleten ba'de meseletin bir meseleni öğrenip andan keyin başka bir meseleni öğrenүү arkılуу. Misal men köp mesele öğrendim, birok oşol meselelerdin öğrenүүmdө al meselelerge ee bolуумда menin bir katar var, bir irettүүлүк var. Bir meseleni öğrendim, аны öğrenip бүткөндөн keyin başka bir meseleni öğrendim degen siyaktуу. Bizge misal katары gelgen fiil misalı tekelleme degen süйлөштү же süйлödü degen bolot. Süйлөштү degende misalı biz süйлөшкөндө birөө menен bul жерде дагы ошол süйлөшүү fiili kelimeler ireet menen sözdөр, ireеттүүлүк менен катар менен мисалы ооздон чыгып ушундай аткарылгандыктан бул fiil ушул баптан мисалы колдонулат. Анан Кадыр сурасы бар. Ошол Кадыр сурасында дагы Кадыр түнү периштелер түшөт деген ayetти түшүндүрүп атканда Аллаху Таала ал жерде дагы ушул баптан колдонгон мисалы келимени тенеззелу деп. Тенеззелул мелаикату демек периштелер дагы мындай башаламандык эмес, бир ирееттүүлүк менен катар менен мындай түшөт деген маанилерде болуп калат. Тефаул бабы кыскача ушунчалык болот. Көрүшкөнгө чейин аманчылыкта болгула.